Beten kula mesen mengkuda bedepun anak pangantan sida dua mun katar tenak pajikaran manuk ngortok dek timurra orang ala kebinina singak benacu atau karan ma oleh totok sesa umrah mereka lembina kanam pekor kasumenep melia cukok soro pitung pas bedei orang mari akabinana singak benu kotupa akor lamun bena celep ayu bena asapok sarong setong pas kaduai debu epon Bapak Asmuni sareng Ibu Asmina gelek netep mengkuda beten kaula tak langkong pisan sanajen samangkin ampun para akhir musim bekoh tak langkong anak beten kaula Muhammad Fajar Dewantoro cek panamen beko marga bekona lago ecapo ojen caipon tak langkong pisan badan anak beten kaula Muhammad Fajar Dewantoro tempat kadinto tak langkong cek anggap anak manto tapi anggap bagi minangka anak ribaan malar muka badepon anak pangantan sida dua kaya ngapet tongkas mujarab jukan pandu amustajab dari satu je guru satu je masyayih tor satu je bengasepaypon kantos badepon anak pangantan sida dua kadinto itu tia ki cudu beristor paste dari tunya kantos akhirat budiare ore patong jem tarentem marta pete atak teng atak tong tong kasetong patang tolong patang racung icung poncung rampak naung beringin korong selras geng rida dari ajunan epon Gusti Allah Subhanahu wa taala terus salanceng orep epon malar muka tetep bental sahadat asapo iman apa jung cah cepon dedebun dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tibbi kulubina wa maulana Muhammad Sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Hadratul muhtaramin sateja alim ulama sekasohor andep asor alos tengka kulina tanto patot gapiarsa dedebuna ahusul khusus ajunan salera epon simulja Al-Mukarram Kiai Haji Hasan Basri sareng sateja guru-guru agung selain sateja bengasepo agung selain setak besa beten kaula keangkui notor asma agung epon sesatejena beten kaula amul jeki kaator sebosong kempang abekti mengkudik sateja tongkul popos mager sare kong langkong ajunan salera epon simulja Mas Lora Kalibun Sujibno minangka tongkul popos desa Tambak Sari Kecamatan Rubaru terjugan tak kalib ajunan salera pun simulja Mas Lora Kalibun Muhammad Saleh minangka ageman Lora Kalibun secumeneng mangko bumi desa Beringin terjugan sateja perangkat desa sateja tokoh-tokoh masyarakat sampun sami alongku dalam badepon papangkian ada samangkin kak dinto sesatejena beten kaula amul jeki kaatur salam cuma berpangkelian mengkudak bedepon dua tondunan pelekarapa sasapesan sateja pelekarapa dari sahibul hajah iki gak dinto Bapak Sujamin sareng Ibu Ahma terus sateja tondunan pelekarapa pisan lalake dari sanak berjepon Bapak Asmuni sareng Ibu Asmina sareng sateja sanak berjepon secuken beten kaula amul jeki cuken ngaturaki salam cuma perpangkelian mengkudak bedepon sapasang anak pangantan iki gak dinto Kacung Muhammad Fajar Dewantoro asareng Arina Fahmi setanto bunga are samangkin gak dinto juga kaator mengkuda ajunan sateja rabu sepotra anum sateja tantaretan sateja guru-guru agung ter sateja bengasepo agung sesatejena beten kaula amul jeki cicir lacir epon okara kabiten anglibeti papangkin mulja esatara samangkin gak dinto tanto patotor parjuga kira epon beten kaula sarang sateja ajunan sami-sami acung-cung rakilan okara pamuji kalaban saparis kalimat alhamdulillahirabbil alamin kaator mengkudak posera caca engki gak ditokusi Allah siamur peceket teramur paalam tanto namung asarang pinareng santingkar samulja ang libeti tomita karsagung epon Gusti Allah siamur peceket sekadima esatara semangkin beten kaula sarang sateja ajunan
paste kangku apang kiro pasalera istua kirabu teralongku kangku nyampung kacumang peren setar kataran sareng samarambe atade tua mungku dajunanepon Gusti Allah Mahamulja dalam setong lalampan agung sekaraceng setong taningan seropa aki salameten dari lalampan adat kakabinan dari Kacong Muhammad Fajar Dewantoro minangka aropaki pinotra rebeen dari Bapak Asmuni sarang Ibu Asmina sekadima ampun sami teka hajat asanting kalaban kakasa teepon iki gak dinto orang bini sekajungjung senyanteng Asma Arina Fahmi minangka pinotra rebeen dari Bapak Sujamin sarang Ibu Ahma kalaban pangarep terpanyoon malar muka badan papangkin ada samangkin gak dinto itu tiaki setong papangkin mulja terbarokah siasanting kalaban ridha epon Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala amin amin ya rabbal alamin. Solawat asading salamepon Gusti Allah malar muka tetap cicir akili eng ngatasi cing nabi panutan eki gak dinto Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Guste setejo cacana angarteka kekempeng teti opur kaca kepeng sampun abek tator arakok beten gaul sarang sateja ajunan dari alam sepeteng caliboten nuju deka alam setirak mursak tarkataran kalaban bedepon dinul Islam wal iman. Para rabu sepotor anum sisabi bulja lirku milir ecelucur lacir komalancang torkalelan beten gaulenya bismator cangkolang bitas maipon tondunan pelekara pepisan lake iki gak dinto Bapak Asmuni sarang Ibu Asminah sarang seteja sanak beracepon sesapesan kangku ngatoraki motor sakalangkong mengkude sateja ajunan kong langkong sateja tondunan pelekara pepisan bitas maipon Bapak Sujamin sarang Ibu Ahma gak dinto sekak dima ampon sami soti salerana hormat tintek tantuk peten kaula sasarengan kalaban pangormaten sesakalangkong parjuga kaulaten beten kaula sasarengan sideriti sabaringin kak dinto tak keduan ter tak bisa nyongler okara sengepas kangkui murak ngombi esena dede kacumak kapekol katunung ontong setak kaitong rasa sakalangkong bunga epon pramela dari kak dinto beten kaula sasarengan sideriti sabaringin kak dinto namung bisa nyoon mengkuda junepon Gusti Allah Maha Kobesah malar muga satu je pangisto per satu je pangormatan dari satu je ajunan kak dinto kapon dia minangka amal becek perkas rata minangka amal ibadah sekatarema mungku Allah Subhanahu wa ta'ala amin amin ya rabbal alamin. Para rabu sepotor anum sesami mulja selain dari kak dinto peten kelujukan kapon titor kapakon kangki masraki bedepon Kacong Muhammad Fajar Dewantoro mengkudak bedepon tondunan pelekara pepisan bin ika dinto dari sanak berjepon Bapak Sujamin sarang Ibu Ahma pramila dari kak dinto kalaban ngamre barokah cukan komantin akung bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin peten kaula sabaruntut masraki kalaban peker lodeng cukan sakalangkong rena dalam pangkelian badana anak kacong peten kaula Muhammad Fajar Dewantoro mengkudak keluarga besar dari Bapak Sujamin sareng Ibu Ahma ika dinto anaging parlo ika keli para rabu badepon anak peten kaula Muhammad Fajar Dewantoro kak dinto salaki kabilang nak kanak muda setanto salaki korang ngakeli dalam adat pola tingkah tertata krama pramela dari kak dinto gereng sami song-song lempung cukan cung rocung ngacum kaimbeun kangkui mertetor apareng saumpama bebulangan jangkep anak peten kaula kak dinto anak mantoh tapi yang kebagi anak peten kaula kak dinto anak poto debu epon Bapak Asmuni sareng Ibu Asmina gelak netep mengkudak peten kaula tak langkong pisan sanajen samangken ampun para akhir musim bekoh tak langkong anak peten kaula Muhammad Fajar Dewantoro cek panamen beko marga bekona lago ecapo ojen caipon tak langkong pisan badan anak peten kaula Muhammad Fajar Dewantoro tempat kak dinto tak langkong jangkep anak manto tapi yang kebagi minangka anak ribeen. Para rabu sepotor anum sesami mulja tor sami-sami parjuga satara sepon pamator tak kalep peten kaula nyoon sapora sebu sempe nyoon sapora atas sateja kakorangan sateja kacang kolangan dalam panyabis peten kaula sasarengan are samangken bab anak kacong peten kaula Fajar tantuk da tempat kak dinto tairareun keuni kalaben arta tairareun keuni kalaben emas jukeun berlian namung apen teu pasrah agulu bungkol kalaben panyabis tinggal tortak kalaben panyabis sesampurna tanto bedepon pan ponapan setan tuga kidak tempat kak dinto are samangken sarpa kitong ke saketok
tambikar sakempel termos-termos syarpa kita sakampe kak dinto para rabu satejana kak dinto namung sakater aropatan depangisto sejauh dari sampurna anaging kalaban pangarep terpanyoon malar muga katarema kalaban cumamper panggelian. Para rabu seputar anom sesami mulja satrosepon pamator kalaban bedana papangkin ada samangkin kak dinto gereng peten kaula sareng sateja ajunan sami atikong ngamrekarsa dari ajunanipun Gusti Allah Si Maha Kuasa malar muga badepon anak pangantan sida dua kaya ngapet tongkas mujarab jukan pandu amustajab dari sateja guru sateja masyayih tor sateja benga sepaipon kantos badepon anak pangantan sida dua kak dinto itu tia ki cudu baristor paste dari tunya kantos akhirat budiare ore po atong jem tarentem marta pete atak teng atak tong tong kasetong patang tolong patang racung ujung poncung rampak naung beringin korong selres geng rida dari ajunanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala terus salanceng orep epon malar muga tetep bental sahadat asapo iman apa jung cahje pun dedebun dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbal alamin. Beten kula mesen menggoda bedepun anak pangantan sida dua mun katar tidak pajikaran manuk ngortok dek timurra orang ala kebinina singak benaci atau karan maule totok sesa umrah mereka lembina kanam pekor kasumenep melia cukok soro pitung pas bedai orang mari akabinina singak benu kotupa akor lamun bena celep ayu bena asapok sarung setong pas kaduai saka dinto para rabu pan-ponapan sebisa beten kula atur akhir samangkin korang langkung epon nyon maaf nyon sapora atas sateja kakorangan tor sateja kacang kolang epon saya dari pola tingkah konkonan si jenggel kaulaten angkit okara sekorang sorop menggudak pangkelian anyo ona sapora si tak mangkiangken akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.